Gitu. Dan tambah hadir Ancani Putraja Negara, Bos Haji Yogi, Bos Pada Sukamaju yang punya Sultan Sukamaju. Buat abangku Bapak Sekjen Toca Giba Sektor Tambun Utara Palem Jaya, Aryan Gagak Hitam yang muhajat nuhun di mana Aheri kalian kapli Bapak Dadang ayo di kampung di kota Bapak Dewan Yono awas Pak Gus Kakonjara atas kasor Ketua Mahmud unik madrasana Pak Dadang anu bageun sapuasana tadi reka-reka nonamina kumanta kabita Bos Haji Yasin ada dong Bapak Bos Haji Yogi Bos Badi Sukamaju putar kalian kendang kalau Haji Kepeng Boyong Bandung Kamasura Papi Katoro Haji Kosa telur papi anu bageun Panglima Henry Kusadaya gagale Sapuja murah kali buat Perdepende Pasar Pamor Mangga cobian Jamal Pasar Seri panasaran sembarang Panglima Henry Ayah resiin namanya Ibu Satria Jaya Palurah Haji Kepeng Sukasih Boyong Bandung Kamasur Ajama Bos Muda Putra Pasar Pamor oh nuhun Pengosa telur Andosan Ayah rependi Pasar Pamor Abang Ahmad nuhun Kusadaya kagale Sapunya murah kali RTJK Mangga cobian Pilih panasaran sembarangan Abang Ahmad Botot Bocah marah saputra Andosan PJN Boyong Bandung Kamasur Abang Ahmad deui Bos Jamar Saputra Ketua SSB Ayo no Bos Muda Ketua Mangap Jaya deui Ketua BPJ Bapak Dewan lagu non Pak Turuntuyan curlu iya Rene Kicang lar Rene Kicang salada gede banget lah cidik pisan Bos Yono Bos Basuni Bos Wanu wow iya curluk wow Bang Ijo wow Bos Haji Yogi Pak Sekjen Toca awas jangan berkedip iya Sor Biratna Kapayun yang punya catering Anosana anu bageun Taruntuinan Anosana Putraja Negara anu bageun Abang Ahmad deui Bontotna Putraja Negara Pasar Baru Bekasi aturan kapayunan tas salayang buah kawung Haji Narto yang punya sebongkah belian runtuyan terus kayak Mama Jaminti aturan Bos Ijula Suropati deui ane dikere Mangap Jaya anu bagus Ketua Rohaji aturan Bos Basuni anu bagus Rempuk Jukung Apana Rahmat yang punya Novita Entertainment Kalong Jaya Jang Batur Sabil Ulung Ayu atu aya rukuman gawa sauyunan ngabela nu
anu saja bangsa hadirin Bapak Ahok dandaning Eli ETJ tele wahala kadala hayang melu mah hayang melu Ketua Bolai Amando Sinan Amal Jani Bos Warta Ayah Jaki keluarga besar Plajaya Sabalong awas Amando Jani Aja Melayu Mas ora jangan lari tidak ulah lumpat moal erek lumpat udah abis kibing jadi dangdut habis ini dangdut yuk sanggakeun Mang Ijul mangga Padewan Yono nuhun Amelia Haji Gerandong nuhun di mana-mana AETJ tele anu bagus Papiro Haji di kampung di kota halus Haji game AETJ tele anu bagus Panglima Hendrik geus kakuncara atas kasohor TJG PJN kunikmat rasana abang ibu putra pulau putar anu bagus Bos Kanim Gombang Jaya hadir Sambasana bos kani Gombang Jaya oh tadi reka-reka Bang Ijul Suropati anu bager Bang Ijul aja Ketua Bayu BPPKB Banten ada dong Bayang Bandung Kamasur Pengawata Teruhur Bos Atin Pusadaya Magaleng Sepuh Jumurang Keli eta Bos Atin ada Suropati Mangga cobian Ajoy Pantai Jaya Miwa Ibu anu bager Pilih panasaran Sembarangan Ayah Araman di sama Mirja ada dong Boyong Bandung Kamasur iya Mandor Sina Pangota Telur Sepujung Murang Kali mangga seorang merangkali Ki Ayu Mangga cobian Pilih Panasaran Ayah Arman Patek Jaya Mirja Mandor Gio Boyong di Bandung Ketua Bayu Abang Asuhan Putra Pulau Pete Keluarga besar HDP anu bagus ya lintas HDP Bang Ketua Bayu BPPKB Banten di mana-mana di kampung di kota Arosul Bontota Palem Jaya Gus kakoncara Bos Kasohor kunikmat rasana sampo asana Ai jadi reka-reka nona mina kumata kabita alami dong Wasaki Boyong Bayang Bandung Kamasur Pangota Terur Ayah Arison Jaya Pusana Kagala Sepujung Murang Kali sungguh mengagetkan Mangga cobian Pilih panasaran Sembarangan sungguh berdebar-debar lah Bang Ijul anu bagus Kaditu Bogo Kadia Bogo rajungan Kabogo Adewan Yono Araya Kabe Haji Narto Mama Jaminti yang punya seboka berlian Bang Aman aturan ada yang dikere anu bagus Bapak Haji Gerandong aduriu Abang Ijul Suropati aduriu Bosuan HDP Adewan Yono Ketua Mangap Jaya sayang gajian Adewan Yono Ketua Mangap Jaya sayang koordinator Suropati Adewan Yono Bang Ijul anu bagus yang punya catering aduriu Adewan Yono bos muda Ketua Mangap Jaya Abang Ijul Suropati Dai Abang Ibu Bang Ijul
Abang Ipung putar pulau putar Haji Narto anu bager buat abang Ipung putar pulau putar aduh riwa Haji Narto yang punya sebongkah berlian abang Ipung ane dikere dai bosoan ane dikere anu bager Abang Ijul Suropati anu bager Partai Cengkeh aduh riwa Abang Ijul Suropati anu bager mau hajat Trijaya Bangsuan putra pulau putar deui Partai Cengkeh Bangsuan deui Wakil Haji Soekardi Bang Ijul anu bager Bapak Haji Wakil Bangsuan putra pulau putar anu bager Haji Wakil Soekardi aduh rieu bangsuan HDP anu bager Bos Haji Narto Bangsuan Bunga Berlian aturan deui ATJ Tle putra gabus Berlian anu bager ATJ Tle Abang Ipung anu bager Ketua Haji Narto yang punya sebongkah berlian anu bager Ketua Bayu aturan Abang Ipung anu bager Abang Ipung putar pulau putar Bapak Dewan Yono Haji Narto deui Partai Abah Wakil Haji Soekardi anu bager Bapak Dewan Yono Abah Wakil Haji Soekardi sesepuh Jaya Negara Haji Gerando Haji Narto anu bager Haji Gerando Bang Ipung putar pulau putar anu mana aturan kapayunan Haji Gerando Mama Jaminti Gimana anu bager Haji Gerando ane dikere aturan deui Haji Gerando ane dikere deui anu bager aduh riwa loba nu datang Bos Atin apa dadang budaya kota Sumedang Atas Atin Bos Atin Suni bang breng kuda renggong ane dikere ane dikere mangat jaya ane dikere aturan deui Haji Gerando sebutan nu ngarang igal-igalan tepak kendang ane dikere deui ane dikere mangat jaya nu bager Haji Gerando deui Gerando kapayunan Haji Gerando Ayah Abang Ipung putra pulau putar Haji Gerando Bang Ipung Haji Gerando Haji Gerando Haji Gerando masih basuhan Haji Gerando Aikal sibuk Haji Gerando iya Pak Haji Gerando Haji Gerando lagi Haji Gerando lagi Haji Gerando dua deui kilo deui Haji Gerando Haji Gerando Haji Gerando Haji Gerando Haji Gerando Haji Gerando habis masih Abang Ijul Suropati Padadang Ketua Bayu Padadang ATJ Tle Padadang Padadang Ketua Bayu Padadang Bapak Dadang Bos Atin ayah Bos Ijul Suropati Bos Atin Bos Atin Au Sia-sia lari diriku mengharap cinta darimu. PRTJG PRTJG Ku sadari dirimu tak punya rasa untukku. Ketua Bayu Perjuanganku Ketua Bayu tak pernah bernilai di mata. Apa Ketua Bayu PPKB Cintaku Banten seakan tak berharga. Dengan tangismu, akulah yang selalu ada. Aku kecewa, mengapa kau pilih dia? Tidakkah kau rasakan getaran cinta yang telah ku berikan? Ketua Bayu BPPKB Bangsa Permainkan diriku. Abang Ipung putra pulau putar Haruskah ku relakan dirimu Bang yang Ipung
Apa tuh Bayu? Pasar Pamor. PRTPD. Iya beres. Monopino Jamal PRTPD Pasar Pamor. Ayo. Ya buat Bang Ijul Suropati. Abang Ijul Suropati. Buat Bang Ijul Ayah Tependi Ajamal. Papi Ketua Haji. Abang Ipung. Bapak Bos Haji Yogi. Pulau Puter. Ipung. Iya buat Bapak Ketua Bayu, Ketua BPKB Banten, Ambon Utara. Iya Bapak Ulis Haji Gepe. Iya Sukasi. Iya. Aulis Haji Gepe. Sukasi. Asantos Ayah Alin. Bapak Ketua Bayu, Abang Tejo. Ketua BPKB. Ayah Ketua Ambon Mahmud. Utara. Bapak Ketua Bayu, BPKB Utara. Abang Marjan Iban. Iya. PRTPD, PRTPD. Putra Selang. Iya masih berkawan Bocah. Putra Selang. Ya buat Apino. Iya masih Bang Ibu. Ajamal Pasar Bang Ibu Pamor. Surapati. Aku Putra Kalaputar. Iya masih Abayu. Bapak Ketua Haji Malam Jaya. Ya buat Bos Yogi. Bandar Padi Sukamaju. Iya masih Bang Ibu Surapati. Iya. Bapak BPD Siin.